Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad fakasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun wa'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumasan sing kamu kawiyaksahan. Umatud na isab kami kanap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Ari hindi nasadya inabutan sin suara ini. Kada po ning ganap pangadjian. Iatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat hikahang po tag-unon paayat hikahang po tag-pito Suratul Hadid. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat na sabot aun pabayta ka tu tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala
Subay taniw dungdungan. Pikilon pamarayaw. Salukay na to buhi. Ingaton na to marayaw yung pagtuhan sa bundal. Sababkal na aun maksud piya kari kita niyo sintuhan pa dunya ini. Bukon maksud kabayaan na to. Nawang na to inirihatihon marayaw. Nagdara pa kaniya maksudin tao. Aun bisun niya. Aun misun niya. Ada punim maksud. Kabayaan sintuhan piyagpapanjarihan kaniya. Biya dagbus kalupahan. Ting kamatauran. Mga anak ka po. Nainguwan tanim pa man sinallahu subhanahu wa ta'ala. Alam ya'ni lillazina amanu. Aung piaratong kato tanyo sintuhan. Di matong na mga bariman. Di matong man ang mga bariman. Wala nila piyahil-pahil. Sabab, kaya hatian nila in waktu hauling zaman haupo da. Betinaumat na kauna, bang kau nagumuli 500 tahun, bata-bata. Magkaabot sila 1,000 tahun. Ampay umat ini. Tiyo-tiyuin waktu, karawa piyataod sintuhan pahala sininan.